Zdravo, epski gameri! Moje ime je Ken Tame. Danas ćemo raditi SFM tutorial. Sad zašto baš ovakav video? Jedan od vas epskih gamera je tražio da ovo uradim, tako da evo nas ovdje. Sada kad upalite SFM, on mi treba ovako da mi izgleda, a radit ćemo nešto vrlo brzo da mnogo olakšamo pravljenje našeg postera. Idemo na Windows, Secondary Viewport i dovučemo ovo ovdje i stavimo da bude pola-pola. Da, to je toliko lako. Sada želimo da učitamo mapu. Kliknemo desni klik, load map, izaberemo mapu. Ja sam već izabrao kod King, ali možda uzimate bilo koju mapu. I kad izberete mapu, samo kliknite open. Sada treba čekati da vam se učita. Ovo može traje nekoliko minuta, zavisi koliko mi je kompjuter brz, ali meni se već učitalo. Sada kliknete levi klik, ovako bi trebalo izgledati čim se učita. Kliknite levi klik na oba viewporta i sada možete da držite levi klik da se okrećete. Držite double da se pomerate, držite shift i double ako želite da idete baš brzo. Sada ja ću da nađem neko mjesto za poster. Evo, na primjer, hoću ovdje mi bude poster. Mislim da ovaj ovdje mjesec baš lepo izgleda. I onda sada kako stavim da kameru da se ne pomera, idemo ovdje na malu strelicu. Change scene camera, new camera. I sada ako imamo view, vrha kamera, vidite ne pomera se i zato nam trebaju ova dva viewporta. Sada treba da izaberemo klasu koju ćemo da napravimo poster od nje. Ajde, uzet ćemo Pyro. Pišemo Pyro. I da, ovako bi trebalo bude originalno. Samo kliknite na TF Movies i evo ga ovdje Pyro. Kliknemo Open. I sada kako da pomenemo Pyro, pošto mislim da ovo ne izgleda baš lepo, želimo da bude na ovoj kući. Izaberemo ovaj timeline, ovi žuti. Izaberemo ovo za pomeranje i držimo CTRL i kliknemo na Root Transform. Onda možemo da ga pomeramo. Sada ga pomerimo tamo gdje želimo da bude. Slobodno možete da pomerate kameru. I evo, na primjer, Pyro hoće da mi bude ovdje. Tako. Sada kada stavimo gdje je, da malo pomerimo kameru. Znači, slobodno možemo to da uradimo. Evo ovako. I možete na scroll wheel, na mišu, da zoomirate. Evo, ovako izgleda dobro. Sada da dodamo Pyro kozmetike. Odemo na Add Team Fortress Item. I možete da izberete bilo koji kozmetik. Evo, ja ću stavim Cute Suit. I vidite da imamo neki problem sa klipinku sa kozmeticima. Vidite da Pyrovo ovo prolazi kroz Cute Suit. Sada kako to da popravite? Vrlo jednostavno. Desni klik na Pyra, Set Body Groups, Head, None. I tada, eto vam ga popravljen Pyro. Sada, možemo da dodamo još dva kozmetika. Mislim, možemo beskonačno kozmetika da dodamo. Ali ja ću samo dva, jer pa dva može samo se dodaju u igrici. Evo dodat ću i Lunatic Leathers. Tako. I dodat ćemo, na primjer, Brigade Helm. Sada kad imamo sva tri kozmetika, moramo da dodamo Pyro oružje. Idemo desni klik na Pyra. Idemo Add Team Fortress Item i napišemo neki flamethrower. Ja ću na primjer uzmem degreaser. I evo ga ovdje degreaser, ali vidite da se uopšte ne vidi na ovoj kameri. Sad kako da stavimo Pyro animaciju? Možda ga mijenjate manualno, ali što je mnogo lakše, idemo na Pyra, Import, Sequence i nađemo ono što želimo. Znači ja ću sada da scrollujem i na primjer uzet ću Taunt 1, kad ovako radi sa degreaserom. Onda mogu da pomerim. I eto ga. To je bukvalno to. Poster je u većini slučaju gotov. Znači možemo samo malo pomerimo kameru na ovamo. Možemo sada da malo poboljšamo poster. Idemo plus, add for new camera i ove kamera 2. Pomerimo na kameru 2 i vidite da ne možete pomeramo uopšte. Ovako ću stane ovako. Onda možemo na kameru 2 i da pomerimo field of view. Da vidimo ovo kako će da izgleda. Koliko treba zoomirano. Evo, meni se sviđa ovako. Onda možemo da promijenimo focal distance. Ovo možete staviti tačno iza Pyra. Znači, čekaj, samo stavimo. Da, tačno iza Pyra. I onda možete da povećate bloom. Sad to izgleda koliko je mutirano slika, ali meni se mutira mjesec. Ovako, mislim, izgleda baš lepo. Sada, što još možda imamo, možda stavimo svetla. Znači, idemo plus, add for new light. Sada, ovo je malo prejako. Kao što vidite, evo ga ovdje svetlo. Možemo da malo rotiramo svetlo da bude tačnije na Pyra. Tako, i malo spustimo dole.
I onda možda idemo na intensity i da ga smanjimo malo. Tako. Ono možda da možeš... Ja generalno volim 3 lighta. Evo uzmemo još jedno. I držimo CTRL i nađemo gdje je ovo svetlo. I da ga pomerimo da bude pa pored Pyra. Stavimo ga. Tako izgleda dobro. I onda ga rotiramo dok ne vidimo da je svetlo na Pyru. Evo ga ovdje svetlo. I onda možemo opet da smanjimo intensity. Tako. I sada da uzmemo treće svetlo. Ovo ću da ubrzam, pošto već ste svi provali kako se ovo radi. I to bi trebalo bude to. Radili smo većinu stvari. Sad samo malo smanjimo intensity. Tako. I eto. Poster je generalno gotov. Sada kako da eksportujete poster? Idete file, export, poster. Onda možete da saveujete ovo. Sada kliknite da ćete da sačuvate. On će da se sačuva ovdje u ovoj file lokaciji. Dakle, zapamtite to. Znači, Steam Apps Common Source Inmaker Game User Mod Elements Renders Poster. Onda izberete PNG, ja bih to najviše preporučio. Uzmite 1920 by 1080 za najbolju sliku. I kliknete Export Poster. To bi bilo to, epski gameri. Hteo bih da vam se zahvalim sa 450 subscribera i pravit ću mali giveaway. Ostavite komentar sa vašom klasom, kozmetik loadotom i oružjem i ja ću vam napraviti SFM poster. Do sljedećeg videa, ja sam bio Ken Tame i pozdrav epski gameri.